کاروانیەکی ڕێیەکە دوورە ji taxê berûşkê hejarnişînê bajêra Duhokê hatiye paytextê Almanya. Evê şanûyê yekûnavê Hans Otto Theater beş 2007 heta ku 2010 milvêrê fermî kar kir. Yekemîn pêngav bî ku ez bême nav mesreha niştîmaniyan mesreha wetanî. Derhênerî wek teriya şanûyê Cîhana Ehsan Osmanî dagîr kiriye. Piştî li sala 1992 hatiye Almanya berdewam bûye. 2008 min şanûgeriyek amade kir pênc zimana. Navê şanûgeriya xwe çavarê Godoy bî ya Samuel Beckett. Me kir navê kir bî Dilbin Baranê çavarêkên. Me çîroka wê jî kir bî ser Iraqa piştî 2003. Karkirina disaziyên taybet yên şanûyê û hunerî jî da li xwe zêde kiriye. Desta ITI قلت ما خاص قلت ام حس كنت كانديدي مبل من طبعا بيشاكي من هزرا خوكر كاسباب انا çünkü rastı gibi presiyerti kama sana yani tıbbiye endami ITI rasta diye kursi ki bdas koyexi bas de çok kare ITI çok kabra ki aktif bi ne ko ama kabra ki pasif bi bas kuta kursi ka hay و دو سه سالت خود بورینی تو دچی Li sala 1989 şanûr li peymangeha hunerên ciwan ya Silêmaniyê xwendiye û ji nifşekê zêrînê huneriyê Başûrê Kurdistanê dihête hejmartin. Karê min şanûyê da wekî nesaxiyekê bû. Yani mirov tûşî nesaxiyekê bît bes neku negatif, neku xirabiyê da. Tûşî nesaxiyeka xuşiyê bît. Ku neşit xwe jê rizgar ket. Gela cara zêr xwe dikin bêjim heker min şanû nexan ba. Da çi buwar da kar ke. Çünkü karkirina şanûyê rûşhelatî da ne bez bû min. Bu hemî şanûkara derdebelaka bê ser û bine. Li êk ji mezintirîn fîstevalên şanûyê grûpekê gencên xwîngermên şanûkar yên Kurdistanê ji bo pêşkêşkirina şanûyekê Ehsan di rêya kar û peywendiyên xwe de diînîte Almanya. و او دبیجید هبونا چیروکین باش بس نینه با اوروپیا لی شارزایی ده آوای پیشکش کرنه دایه. دا چاوا چیروکا کردی دوید پیشکش کی. آلمانا گوهوان فکریه بشرطه که هکتونیزی کی کلتوری وان پی. جبر هندش از بینم زیرکیا نویسری، زیرکیا درهنری، زیرکیا اکتریات هنده بابتی دکیش کی اختیار کی دی چاوا بو ملته که یعنی هکو دی بجن لیبرال پیشکش کی. ملتها كي بترب عقل هزرت كات نكسوس لگوری شانوکار کرد آلمان ولاتوی دوام آلمانیا به هجمارا هول و گروپ و گرینگیدانه به هشتا شانو و شانوکاره ولات برتول برشتیه که هر ملت و نتوایک دخوازن دهونر شانوی دا یکی میناوی هبه هفته سلیمانی کار کری چید بیت پنگاویتوی وکی برختی تمازن نبین بس از باورد کم بو مسرح اکادمی الکلاسیک الباجر سلیمانی کو بنگه شانوی الباشور دا پنگاویتوان جی برف برخت بونه چن پروژین احسانی ین شانوی ناسکنن و او بردوام دخوازید کارین وی در برین جو کردبوناوی و گریداناوی با آلمانیا جیوه بکن. زناشینو رودو برلین آلمانیا